Hello AbaVip, uyu munsi turakomeza dukore part 2 kuri Bitcoin ndetse na blockchain. Ese Bitcoin ikintu kimaze kivugwa ahantu hose, ese haba hageze yuko dushira amafaranga yacu muri Bitcoin? Ndababwira nkuko Warren Buffett yavuze ngo iyo abantu hose bari bisambo, wowe ubanze witonde umenye ibyo ugiye kujyamo. Tuvuga ngo uyu munsi ndetse gusobanura neza blockchain cyo bishatse kuvuga, dukomeze tuvuge no ku avantage ya Bitcoin ndetse nuko ushobora gutangira ku investingamo. So let's go. Nongeye kubasuza AbaVip mumeze neza, mwagize icyumweru cyiza. Nongeye kubashimira cyane ko mumpaye iyo opportunity yo kongera kugaruka mu matelefone yanyu no mu nzu zanyu nkabaganiriza. Bivuga ngo rero benshi mukamwara kunze video twakoze ubutaha, hanyuma benshi ndabise mwana mutegereje iki kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro cy'uyu munsi bivuga ngo part 2 kuri Bitcoin. Ubushize twaganiriye kuri Bitcoin na cryptocurrency, ibintu bimaze iminsi bicana hose. Ubu ngubu bigiye kuri kugosha mu ryambere yanditse Bitcoin. Nivyo ryambere rurashakishwa cyane n'abantu bose. Bivuga ngo kandi koko nibyo mu gihe cy'amezi 8 ashize Bitcoin ivuye ku 4,500 igeze ku 40. Hari impamvu ubu ngubu abantu bose barajya muri icyo kintu. So bivuga ngo video y'ubushize rero twasobanuye neza Bitcoin icyaricyo, uko yatangiye ndetse nuko amafaranga muri rusange akora, ndetse n'icyo Bitcoin igiye kuza cyangwa se yaje kugira ngo ikemure mu mafaranga dusanzwe dukoresha uyu munsi. Ibintu byose ku bantu batayibonye ni murebe iyi video, ndaza kwishira hano, ndaza kuri mu description part 1 ikiganiro muzayirebe. Hanyuma rero abayirebye mu mutegereje ubu ngubu ni mwicare turebe, ariko mbere wowe urareba iyi video bwa mbere turakwakiriye mu AbaVip family. Niba ukunda ibiganiro byo kwiteza imbere, business ndetse na entrepreneurship, iki kiganiro cyawe wahashitse ni ukuvuga ngo subscribe hanyuma ugumane natwe. Ubushize rero twaganiriye cyane kuri Bitcoin ko yatangiye n'ibintu byose, ariko rero nari ngeze ahantu basobanura icyo blockchain. Ni bamwibuka neza, blockchain ababwiye yuko ni technology Bitcoin ikoresha. Niyo ngugiwe cyane iyo ndebye Bitcoin irazamuka ikagwa, sinifata nka investment, ariko giye ntangiye kuba very interested na technology ikoreraho cyangwa se yitwa blockchain. Kuko nabwiye mu bushize murabizi yuko nabwiye nti Bitcoin ifate nka Amazon cyangwa Facebook cyangwa Google, hanyuma blockchain ifate nka internet. Niyo ngo nta internet Facebook ntacyo yakora, Google ntacyo yakora. Niko rero na nuza imeze. Ni ukuvuga ngo blockchain technology iri behind ya Bitcoin ndetse na cryptocurrency niyo technology munsi nshakira mufata umwanya gato mbasobanurire. Ese byaba byose nababwiye ni gute Bitcoin yaba decentralized, ni ukuvuga ngo itaba ifite ahantu hamwe ishingiye kandi ikagira agaciro kandi ikaba safe ku buryo abantu batayiba, kandi ikaba private ku buryo umuntu atamenya ibyo undi afite n'iki, kandi ikaba nta kuntu umuntu yayihagarika. Ibyo bintu byose ibikorwa n'iyi technology yitwa blockchain. Reka manje nasobanure ukuntu blockchain ikora ndagaragaza kuvuga mu magambo make, mu magambo y'ikinyarwanda ukuntu blockchain ikora. So ni ukuvuga ngo rero blockchain murabona, reka tuvuge ko inguye ari umugabane w'isi, sibyo? Iyi ni isi. Ni ukuvuga ngo nubwo ntafite impano mu gushushanya, ariko nukunyihanganira. So ngo iyi ni isi. Ngo ibi byose by'umukara mubona na computers. Kuko mubibona computers ari ku isi hose. Ngo kugira ngo muze kubona picture neza ndaza kubashirira ifoto hano muyirebe neza. Ngo se dufite computer y'abantu ari ku isi yose itandukanye, muri Aziya, muri Afrika, muri Amerika, y'Uburayi, hano hose. Computers n'abantu nkanjye nawe hano hose atandukanye. So ngo rero nkuko mubibona iyo murongo wa orange uciyemo gutya, iyi niyo blockchain. Ngo blockchain ishobora kuvuga ni iki? Ni ukuvuga ngo ni block ni chain, ni chain yitu block. Utu block rero tukaba ari uduki, akaba ari information cyangwa se transaction cyangwa se byerekana uko amafaranga ya Bitcoin agenda akoreshwa. Hanyuma rero ho mwibuka ko muri banki mu buryo busanzwe, muri na banki reka nonsubire kutumva banki zikora. Nuvuga ngo iyo ugiye ugakoresha credit card yawe cyangwa se ugatanga amafaranga cyangwa ukagira iki, iyo dutanze amafaranga tukagura ibintu cyangwa se tugahembwa, hari banki zibika ledger ni ahantu amafaranga ajya y'igihugu cyose. Ni ukuvuga ngo banki centrale ifite ledger y'ukuntu amafaranga yagiye yinjira mu mufuko wa buri muntu uko agenda asohoka. Ni ukuvuga ngo ariko rero ikibazo cy'iyo ledger, ibi control yayo ibiri muri banki gusa. Ni ukuvuga ngo abakuru ba banki nibo bakontrola izo ledger gusa. Njyewe nawe ntabwo twabasha kuzibona. Ntabwo navuga ngo reka ndebe ngo ibiri kuri ledger
y'abaturage bose bari muri hano mu mujyi wacu wa Auburn, ndebe uko binjiza amafaranga nuko bayasohora. Ibyo ni banki gusa ifite computer ibireba. Blockchain yo rero ukuntu ibikora, ifata iyi ledger ikayishira mu makompiyuta atandukanye y'abantu ku isi yose. Ku isi yose. Niyo ngo rero izi nababwiye ni information z'ukuntu abantu kuva Bitcoin yatangira. Kuva Bitcoin yatangira umunsi wa mbere. Ni ukuvuga ngo ishobora kuba ari transaction ya mbere ya Bitcoin yatangiye. Niyo ngo rero zose izi transaction cyangwa se uko abantu bagenda babika bakoresha Bitcoin ko bagenda bayinjiza, zose zibikwa ku makompiyuta ibihumbi n'ibihumbi icyarimwe. Ni gitangaza. So technology ikora ibyo ni gitangaza. Ni ukuvuga ngo ku muntu uri hano urakoresha iyi computer, ni ukuvuga ngo abantu bakoresha izi computer zo muri blockchain babita aba nodes. So nivuga ngo izi buri nuze yose bayita node. Kandi kiza cyabyo ubu ngubu ngo hamaze kugera ibihumbi ijana by'izi computer. Ibihumbi ijana. Imwibaze. Ibihumbi ijana by'abantu ku isi itandukanye bakoresha izi computer zikontrola Bitcoin. Kandi ushobora kumwaza sawa abantu gerenge nabizera. Think about it. Nawe ushobora kuba umwe muri bo. Ni ukuvuga ngo ikigusaba no kuba ufite desktop. Ushobora gufata desktop ukagenda ukadownloadinga ntuze ya Bitcoin, that's it. Amadolari 50 ku mwaka ukabasha kuba waba umwe muri bano system ya blockchain iraningaho system yayo. Ku buryo ubasha kureba ikintu cyose gikorewe muri Bitcoin kuva yatangira kuremwa kugeza ubu ngubu. Byose. Ni ukuvuga ngo rero ibi bizana iki? Bizana yuko habamo cyo nakwitamo transparency. Abantu babasha kubona ibiriho biraba. Nuvuga ngo nawe ushaka kuzuka jyamo gacomekamo computer yawe ukajya ureba ukuntu ibintu bigenda. Ibi ngibi bikuraho iki? Abavips. Bikuraho kuba just umuntu umwe yaza kamanipulatinga akavuga ati ibi bintu ntabwo byigeze bibaho, cyangwa se akaza agashiramo andi mafaranga menshi akayaprintinga. Ntibishoboka. Kubera yuko ntabwo ushobora kuba washuka abantu ibihumbi ijana batandukanye ku isi yose. Kandi ubu ngubu Bitcoin navuga ngo uko bagenda bongeramo abantu baza bakemera ko iyi system iraniga ku makompiyuta yabo, niko iyi system irusha gukomera blockchain. Irusha gukomera. Ni ukuvuga ngo ntushobora kwihakinga. Kugira ngo ubashe kuba wavuga uti reka hacking ninjizemo ibintu bitari byo mbeshye, nuko waza ugahakinga computer y'uyu muntu kugira ngo bashe guhindura izi information. Ariko ikibazo wabura yiyunguye gusa. Izi zindi zizasigara zifite information nyayo. Nuvuga ngo kereka nuko waza ugaterera computer zose icyarimwe ku munota umwe, isegonda imwe ukabasha kuzihakinga zose icyarimwe kugira ngo uhindure information ziri muri blockchain. Ibyo ntibishoboka. Ariko ubu ngubu murabizi yuko n'ama computer akomeye za guverinoma barayahakinga. Abanyamerika bavuga ko abashinwa babahakinze. Abashinwa nabo ngo abanyamerika babahakinga. So nuvuga ngo computer imwe iri centralized yaba hacked. Umuntu ashobora kwinjiramo agahindura ibintu, agaprintinga, agahindura amazeru. Ni nako government zibikora. Ariko amafaranga yagiye mu bantu, ecosystem, nuvuga ngo amafaranga Bitcoin kubera blockchain yagiye mu bantu, abantu barayizera because you cannot cheat the system. Kubera ko system ni buri muntu wese, nigiye nawe n'undi muntu wese dushobora kuza tukabanuza. Niyo mpamvu ubona abantu benshi batangiye kwijyamo nakugeza naho n'ama-government n'ama-agencies akomeye ibintu bitandukanye bikomeye byatangiye kuvuga ngo reka dushira amafaranga muri Bitcoin kuko barabona ko ari future. So nivuga ngo rero ahangaha Gael yatanze amafaranga, tuvuge agashaka gukora na business n'umuntu witwa Joel, nivuga ngo amuha amafaranga. Iyo amuhaye amafaranga yamuhaye Bitcoin mu mbabare yo muri Bitcoin akoresheje blockchain. Ni ukuvuga ngo iyi transaction aya mafaranga amuhaye aca muri iyi system yose hanyuma akagera kuri Joel mu isegonda rimwe. Ni ukuvuga ngo ntabwo amafaranga agera muri computer imwe gusa ya guverinoma runaka, ahubwo ari muri system yose. Ni ukuvuga ngo ntabwo nshobora kubibeshya. Ariko icyiza cyabyo nuko nubwo bigaragara muri blockchain bigaragara nkaho biri anonymous. Ni ukuvuga ngo ubona igihe amafaranga yagendeye ku muntu ava kujya ku yundi, ariko ntumenya uwo ari we uyatanze, ntumenya uwo agiyeho, just umenya ko transaction yabayeho. Ni ukuvuga ngo ibyo nabyo bikazana ntuze ya privacy. Blockchain reka bitangaje. So ni ukuvuga ngo rero tuvuye kuri iki kintu murabona ko ariyo mpamvu banks uzigeranije na blockchain Bitcoin na Bitcoin. So ni ukuvuga ngo murabona ko banks ziri centralized. Ni ukuvuga ngo
ni control imwe, hari ledger imwe controla amafaranga yose yinjiyemo, ibisohoka byose ngo imwe ishobora kuba hacked, ishobora guhindurwa, ishobora guprintinga ibintu byose. Ariko iyi decentralized ni ukuvuga ngo iri ku bantu bose. Ijambo ku decentralized ku bantu wenda batabyumva, reka mbanze mbishireho amagambo abashe gusobanuka. Mbere y'ibihumbi 2000 na kangahe, mbere y'uko internet ikwira hano hose ku isi, kugira ngo ubashe kubona information runaka wagombaga kujya ku binyamakuru namwe bikomeye gusa. Nuvuga ngo za New York Post, zande waburi mu Rwanda, ukondo kajya ku kinyamakuru gikomeye mu Rwanda cyangwa se Burundi, I don't know, kugira ngo ubashe kubona information runaka. Nuvuga ngo ku isi ntashobora kubona information ziri ku isi yose, ntibyashobokaga. Cyangwa se kugira ngo ubashe kwiga ugomba kujya muri university imwe runaka ihari ugakiga. Ariko ubu ngubu kubera internet kuri telefone yawe ufite information z'ibintu byabereye ku isi yose. Ni ukuvuga ngo internet yakoze iki? Ya decentralizing information. Information iri mu bantu bose mu isegonda rimwe ntuziri hano hose. So nicyo rero blockchain izakora. Amafaranga ukuntu yinjira akoreshwa mu gihugu byari centralized, ariko blockchain abantu bayimukiraho bizaba decentralized. Bivuga ngo umuntu wese azajya abona ukuntu amafaranga arakoreshwa, nta kuntu government yakwiba. Bivuga ngo mu gihe cy'abantu bose bimukiye kuri blockchain. Bivuga ngo iyo ni decentralization. Hama ikindi kintu nacyo murabona ko munuza nta transparency, kandi mu bihugu bitandukanye ndetse na hani Burayi abantu ntibagitrustinga government na banks, kubera ko nta transparency irimo, ntabwo ubasha kubona ibyo bakora. Muri blockchain zajya ubona transparency irimo, kuko ubona ibintu byose uko biraba buri minota 10 hinjiramo, buri minota 10 hinjiramo akablock kamwe kandi uzimaze kuba kakablock ka information kagiye kujyamo. Buri munota urabona uko blockchain iriya, uko bitcoin iragurishwa, uko urinjira byose. Hanyuma ikindi nacyo urabona ko muri ntuza ushobora kumanipulatinga data, nkuko nawe babwiye, ushobora guprintinga amafaranga menshi, ushobora kuyagabanya, ushobora amazeru, ushobora kuyanyuruza hirya no hino, ukayacisha hano ukayajyana hariya. Ariko hano yiba tuvuge amafaranga yose ari kuri blockchain, amafaranga y'igihugu runaka ari kuri blockchain, ntabwo wayanyuruza ngo uyakubite wa mu director w'uruganda cyangwa wa mu ministry, ntibishoboka. Abantu bose babibona. So that's why nuko blockchain ikora. AbaVip, iyi explanation ya blockchain yari ndende cyane, ariko yari kugira ngo ubashe gusobanukirwa iyi technology ngewe nemera yuko igiye guhindura isi. Twibagiwe na bitcoin, iyi blockchain technology ubu ngubu bitangiye gushaka gukoreshwa n'ama agencies n'ama government mu buryo butandukanye, ku buryo ubu ngubu baba baratekereza, ibaze noneho ushizeho nka tayiro za ntuza, uguze nk'ibibanza. Nk'ubu ngubu hari ibibazo nko muri za Honduras, ushobora kugura ikintu, wagura ikibanza, wamara kukigura bakaza bakagurira ngo ikibanza si cyawe. Kandi bitabizi ko byaba bibaho cyane kenshi no mu bihugu byinshi bitandukanye bya Afrika. Niyo mpamvu ubu ngubu umuntu ashobora kuba ari muri Canada cyangwa muri Amerika cyangwa mu Rwanda, ugatinya kuba wagura ikintu muri Zimbabwe, muri Malawi, muri Kenya, ahantu hose, kubera ko ntabwo wizeye government yuko icyo kintu ukigura kizaba icyo kiguma ari cyawe. Ariko ubu ngubu urashaka noneho na za government agencies urashaka batese washira ama title land. No ngo niba uguze land baguhe title yawe, cyangwa title y'inzu yawe uyishire kuri blockchain. No ngo isi yose irabifite ko icyo kibanza ari cyagaye. Ngo nta muntu ushobora kuza niyo government yahinduka ngo bavuge ngo icyo kibanza si cyawe, ngo nzu si yawe. So ngo ibingibi bishobora kuzatuma noneho abantu babasha kuba yaba ari hano muri Amerika akaba yagura ikibanza muri Zimbabwe cyangwa inzu muri Zimbabwe, kandi akaba azi yuko title iri hano ntacyo yabura. Iyo ni yuzimwe kuko isi yose irabibona. Iyo ni yuzimwe. Noneho abantu abari muri industry ya music ubu ngubu bashira imiziki yabo kuri za YouTube cyangwa se aba creators, ukabona views miliyoni. Cyera wabonaga views miliyoni nako wagiraga abafana miliyoni indirimbo imwe ya Michael Jackson, ugagurisha amasidi miliyoni, amafaranga yose yakwinjirira. Ubu ngubu kubera za technology ibintu bitandukanye abantu bashira kuri za YouTube, bashira kuri za Spotify, n'ibintu zose zitandukanye imiziki, kubera ko harimo iyo third party, ugasanga umuntu agize miliyoni views, ugasanga ko nta mafaranga we yinjije, ugasanga yinjije gusa $500, $1,000, kubera ko izo big companies za Google, za YouTube, za Spotify ziratwara most of it. Ariko ubu ngubu hari umuririmbyi washize imiziki no kuri blockchain. So nushira kuri blockchain imiziki yawe cyangwa ibintu ukora, ishize bifite access yabyo kandi bishyure wowe directly. Urabona? So noneho n'ibitaro n'ibiki byose barareba ukuntu batangira buzaya bashira ibintu mu buryo buri confidential, buri private,
kuri blockchain instead kugira ngo ibintu bibashe kugira privacy. Urumva rero uses iyi technology ni nyinshi cyane, iri unlimited ifite potential nyinshi. Ibazo ushize Airbnb, kugira ngo Airbnb tujye muri Airbnb ugashira icyumba ufite mu rugo cyangwa se apartment ufite ukashira hano kuri blockchain, isi yose ikabona icyumba cyawe hama bakariha wowe directly, aho kugira ngo ushire kuri Airbnb hanyuma Airbnb nayo ikureho amafaranga yayo. Do you get it? Instead ushize kuri blockchain directly, isi yose irabifite hanyuma bakishyura wowe. So all those kind of things ni ibintu bari baza ati bishobora kuzahindura economy yacu mu myaka 20 iraza, 10-20. So that's why this technology blockchain ari technology ikomeye cyane. So reka mbande ndangirize noneho kuri advantages za Bitcoin. Abantu barinvestinga muri advantages, abantu barinvestinga muri Bitcoin, icyambere uko nababwiye nuko ufite control y'amafaranga yawe. Ntari control na government na yawe gusa, so ufite control yawe. So iki ni ikintu cyambere. Icya kabiri, kubera yuko atari decentralized, no kuvuga ngo amafaranga yawe urabizeza ko government itazaprintinga ngo zikomeze zongera amafaranga muri economy, bituma amafaranga yawe ata agaciro. Ni murebe bino bintu tusuye muri atablo hano naberetse. Yindi bintu nuko amafaranga ari muri system ya government na bank na unlimited, kubera ko bakoma baya printing. Ariko mwari muzi yuko kuvaho Bitcoin yatangiriye kugeza n'ubu ngubu ngo barateganya kuzakora Bitcoin miliyoni 21 gusa. Ubu ngubu aho bageze kuri 18 n'ibice bitandatu, miliyoni 18 n'ibice bitandatu. Nuvuga ngo izi zimaze kuba created as of 2020. Hanyuma miliyoni 21 ngo dusigajemo nk'eshatu, nizo ebyiri n'igice. Nuvuga ngo izindi nizo zisigaje gukorwa, nako nizo zigomba gukorwa kunoza yose. Nuvuga ngo uzaba bizi yuko Bitcoin iri limited, ntabwo banashobora kumeza bayiprinting, ko ntabwo bayiprinting ngo abantu bayibone, ntibishobora gukunda muri system ya blockchain. So urumva iyo na advantage banazashira amafaranga muri Bitcoin, ubutunzi bwabo, kugira ngo birinde inflation cyangwa se amafaranga yabo guta agaciro. Indi advantage ya gatatu, mu big companies nababwiye za Visa, za PayPal, iki ni ikintu gikomeye. Visa na PayPal nizo dukoresha kenshi turiho ibintu byose hano hose. Ubu ngubu zigiye kwemera ngo zigire Bitcoin nk'imwe method ya payment muri zo. Zinovuga ngo ibi ni ibintu bikomeye. Iyo ubona abantu nka Elon Musk, nkuko nababwiye muri video y'ubushize, abantu ba big investors now, ama big ntuze hedge fund companies, ari warashira amabiliyoni agura Bitcoin. Nuvuga ngo ibi bintu birekana ko Bitcoin igiye gukomera, hanyuma yakomera uko ugenda yemerwa n'ahantu n'ama companies akomeye n'abantu bakomeye n'ibihugu bizageraho byemere. Ubushinwa bwarayibaninze ntibushaka ko Bitcoin ikora, kubera ko abashinwa bakunda control, barashaka kugira ibintu byabo ngo bakontrole ibintu byose. Bitcoin ituma batagira control. So n'ibihugu ariko bizageraho byemere kuko nuza kandi nimara kwemerwa igishiro cyo kizazamuka, hanyuma ibe na stable, bituma idakomeza kugwa, izamuka. Ikindi kintu cyanyuma nuko abantu bemera Bitcoin kubera technology yayo, babona ko technology yayo izafasha mu bindi bintu byose bitandukanye. So nivuga ngo rero abapishura ko madusege none dukora iki kuri Bitcoin. So he's my idea kuri Bitcoin ndangiza. Ishobora madusege ngene ngure Bitcoin bunona. So right now uko nonda filmi iyi video munyemere gato nkareba. So no kuvuga ngo ubunona nona filmi video Bitcoin iri kuri 38 ubyumve neza. So ushobora se gay uratuye tugende tugure Bitcoin. Ngiyewe ntabwo nari umu investor muri Bitcoin. Bitcoin naguze bwa mbere nko navuze muri video ishize mu 2020 mu kwezi kwa kane, cyo gera habaye crisis ya stock market hano kubera corona. Mbona Bitcoin bwa mbere 2004 ndayigura ariko kuva nyigura 2004 yarazamutse igera muri 40, iramanuka ijya muri 30, iraza irwira ahantu hose. So I wouldn't say ngo ugenda ufata amafaranga yose utangira ugura Bitcoin, no, byo ntabwo nabivuga. Ariko navuga what about byibuze 1% to 2% ya cash yawe ufite, amafaranga make byibuze ushobora kuvuga uti aya mafaranga niyo nabura ntacyo nagira, yagura tu Bitcoin dukiya wicaza hano, you never know. So that's my ibyo ni byo ndakora right now kuva muri iminsi mikeya, ariko ntabwo najyamo. So that's my opinion. Ariko ubwo namwe mushobora gukora research zanyu mukamwara ibyo bindi mwakora. Hamushaka kumusense gaye umuntu yigurira he. So je right now as of now nkoresha Robinhood. Ariko Robinhood yigura Bitcoin uko biroroshye, yigura for free niki. Ariko Robinhood ntiguha wallet yayo ngo iguhe key code yawe ku buryo control Bitcoin yawe. So ariko ku bantu bashaka gukora ibyo bintu wakoresha Coinbase. Coinbase ni nziza izwi ku isi yose, ushobora guseningamo in
safely. So nuvuga ngo rero Abavips ndabakunda cyane. Niba mushaka dukipinga kindi kiganiro going about Bitcoin muzanyandikire hanyuma tugire neza ngo babaje ne babiri mu Rwanda mu Burundi. Shout out nivuga ngo mukomeze mushakishe izo likes nimushaka mukomereze no kuri video ko twemereye kurihira abantu babiri mu Rwanda mu Burundi umwe course kuri Bitcoin na blockchain technology ko dukeneye abantu muri ibihugu byacu basobanukirwa iyi technology kuko usibye gusa na Bitcoin ngiye nemera ko izakoreshwa mu bindi bintu bitandukanye. So God bless you, bye bye, naho utaha.